Dɔwɔwɔwo ta enyilia. Saulo da asi ɖe Stefano wuwu sia dzi kpem. Amewo ti kristotɔwo yome. Tso gbe ma gbe dzi la, amewo dze xɔsetɔ siwo le Yerusalem la yometiti gɔme vevie, eye esia na be wo katã wosi yi Yudea kple Samaria nutowo me, negbe apostoloawo ɖeɖe koe susɔ ɖe Yerusalem. Ke Yudatɔ aɖewo siwo vɔ̃a Mawu la va kɔ Stefano ƒe kukua ɖaɖi, eye wofae ŋutɔ. Ke Saulo ɖoe kplikpaa be yeagblẽ hame la. Etsɔa aƒe me yia aƒe me, léa ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa ɖadea gaxɔ me. Filipo gblɔ nyanyui la le Samaria. Ke xɔsetɔ siwo si dzo le Yerusalem la kaka Yesu ƒe nyanyui la le afi sia afi si woyi la. Filipo hã yi Samaria, eye wòɖe gbeƒã le Kristo ŋuti na wo. Filipo wɔ nukunu geɖewo le Samaria, eya ta amewo va ɖoa toe ɣe sia ɣi. Enya gbɔgbɔ vɔ̃wo do goe le amewo me, eye ne wodo go le ameawo me alea la, wonɔa ɣli dom sesĩe. Eyɔ dɔ tekunɔwo kple lãmetututɔwo. Esia wɔe be dzidzɔ blibo yɔ dua me fũu. Simon akunyawɔla la. Ke ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Simon la nɔ Samaria dua me. Enye afakala xɔŋkɔ aɖe, eye wòna Samaria dukɔ la ƒe nu ku. Eya ŋutɔ da ŋkɔ ɖe eɖokui dzi be yenye gã. Amewo katã ku ɖe eŋu, ame ŋkutawo kple ame gblɔewo siaa, eye woda ŋkɔ ɖe edzi be ame siae nye Mawu ƒe ŋusẽ si woyɔna be ŋusẽ gã la. Amewo dze eyome hoo, elabena enana be woƒe nu kuna to eƒe afakaka la me ɣeyiɣi didi aɖe. Ke esi dua me tɔwo se nyanyui la si Filipo gblɔ tso Mawu fiaɖuƒe la ŋu kple Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la, woxɔe se, eye wode mawutsi ta na wo, ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa. Nukutɔe la, Simon, afakala la ŋutɔ hã xɔ mawunya dzi se. Ale wode mawutsi ta nɛ. Le esia megbe la, enɔ Filipo ŋu kplikplikpli yia afi sia afi si wòyina la, eye nukunu siwo katã Filipo wɔ la na be eƒe nu ku ŋutɔ. Esi apostolo siwo le Yerusalem se be mawunya ɖo Samaria la, woɖo Petro kple Yohanes ɖa be woaɖakpɔ ale si nuwo nɔ edzi yimii le afi ma ɖa. Esime ame dɔdɔawo va ɖo Samaria teti ko la, wodo gbe ɖa ɖe xɔsetɔ yeyeawo ta be woaxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la, elabena tsi ko wode ta na wo le Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ me. Ke womexɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la haɖe o. Esi Petro kple Yohanes nɔ gbea dom ɖa la, woda woƒe asiwo ɖe xɔsetɔawo dzi, eye enumake woxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. Esi Simon kpɔ be wona Gbɔgbɔ Kɔkɔe amewo to apostoloawo ƒe asidada ɖe wo dzi me la, ena ga apostoloawo, eye wògblɔ na wo be, mina ŋusẽ sia nye hã, ale be ame sia ame si dzi mada asi ɖo la naxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. Petro ɖo eŋu nɛ be, wò ga natsrɔ̃ kpli wò, elabena ebu be yeate ŋu aƒle Mawu ƒe nunana kple ga. Wɔƒe kple gomekpɔkpɔ aɖeke mele asiwò le subɔsubɔdɔ sia me o, elabena wò dzi menyo le Mawu ƒe ŋkume o. Dzudzɔ ta me vɔ̃ɖi ɖoɖo ne nàdo gbe ɖa na Aƒetɔ la. Ɖewohĩ atsɔ wò susu vɔ̃ɖi sia ake wò, elabena edze nam ƒãa be eyɔ fũu kple vevesese
eye nènye kluvi na nu vɔ̃. Simɔn ɖo eŋu be, to gbe ɖa na Aƒetɔ la ɖe tanye, be nu siwo miegblɔ la dometɔ aɖeke madzɔ ɖe dzinye o. Ke esi Petro kple Yohanes ɖi ɖase hegblɔ Aƒetɔ ƒe nya la vɔ la, wogatrɔ yi Yerusalem. Wotɔ ɖe Samaria kɔƒe geɖewo hã me le mɔa dzi, hegblɔ nyanyui la na amewo le afi siawo hã. Filipo kple Etiopia fianyɔnu ƒe aƒedzikpɔla la. Ke le Filipo gome la, mawudɔla aɖe va gblɔ nɛ be, tso nàyi mɔ si tso Yerusalem heto Gaza gbegbe la dzi. Filipo tso heyi abe ale si wogblɔ nɛ la ene. Kasia ekpɔ Etiopia ŋutsu aɖe si nye fianyɔnu Kandake ƒe ŋusẽtɔ kple gadzikpɔla gã la. Etso Yerusalem, afi si wòɖawɔ subɔsubɔ le Mawu ƒe gbedoxɔ la me le, eye wòtrɔ yina aƒe. Esi wònɔ mɔa dzi la, enɔ Nyagblɔɖila Yesaya ƒe agbalẽ xlẽm sesĩe le eƒe tasiaɖam me. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la gagblɔ na Filipo be, te ɖe tasiaɖam la ŋu. Esi wòɖe abla te ɖe tasiaɖam la ŋu, eye wòse be ele Nyagblɔɖila Yesaya ƒe agbalẽ xlẽm la, Filipo biae be, èse nu si xlẽm nèle la gɔmea? Etiopia ŋutsu la ɖo eŋu nɛ be, ao, nɔvi, aleke mate ŋu ase egɔme esi ame aɖeke meli aɖe eme nam o? Azɔ eɖe kuku na Filipo be wòage ɖe tasiaɖam la me anɔ ye xa. Filipo wɔ nenema. Biblia ƒe akpa si xlẽm wònɔ la gblɔ be, wokplɔe abe alẽvi ene yina wuwu ge, eye abe ale si alẽvi nɔa anyi kpoo ne wole eƒe ƒuwo sem ene la, nenema ke eya hã wɔ, meke nu kura o. Le eƒe ɖokuibɔbɔ ta womedrɔ̃ ʋɔnue ɖe mɔ dzɔdzɔe nu o. Ame kae ate ŋu agblɔ ale si dzidzime si me wòdzɔ ɖo la ƒe tagbɔ sẽe la afia? Elabena woɖe eƒe agbe ɖa le anyigba dzi. Etiopia ŋutsu la bia Filipo be, Nyagblɔɖila Yesaya ŋu eya ŋutɔ nɔ nu ƒom le loo, alo ame bubu aɖe ŋuea? Tete Filipo wɔ mawunya si wòxlẽ la kple bubuwo ŋu dɔ hegblɔ nyanyui la nɛ le Yesu ŋu. Esi wonɔ mɔa dzi yina se ko la, wova ke ɖe tɔsisi sue aɖe ŋu. Etiopia ŋutsua bia Filipo be, kpɔ ɖa, tsie nye esi. Nu ka ta nyemade mawutsi ta zi ɖeka o? Filipo ɖo eŋu nɛ be, nenye be èxɔe se tso wò dzi blibo me ko la, ekema naneke mexe mɔ o. Etiopia ŋutsu la ɖo eŋu be, mexɔe se be Yesu Kristoe nye Mawu ƒe Vi la. Enumake etɔ tasiaɖam la, eye wòɖi ge ɖe tsi la me, eye Filipo de mawutsi ta nɛ. Esi wòdo tso tsia me teti ko la, Aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ kɔ Filipo dzoe, ale be Etiopia ŋutsu la megakpɔe o, ke eya hã dze aƒemɔ dzi kple dzidzɔ. Egblɔ nyanyui la le afi ma, eye wògagblɔe le du siwo katã le Kaesarea mɔ dzi la hã me.